Kulumka tako bugurok norna hanya Rwng TV channel te share lam sofio ang 2 din tom ne bagai video khaimia ana baksa ani dolok sungo o video ni bisingte ni share wana ang bike accident ungu speed ok khai ani ekdom thik no normal no ang chalugwi phaimani bike ni chain nosto hnai baba ano slamoi di hnai ang mi karo thangi slamoi tu mani phirok phaimani jora wong ke lama kokoi koima jagawa ang thikeno koi tongo te ang horn bo rui tongo buskang nga khorok se ekdom over speed ke chalugwi phayo chuwak bo nungjak didang mida sabi malia bufur jani bo phai thutai ri phakya ekdom joli suka tawni hmle bike salami chi tu budorok khu bike kisa buskang ni nostong kha babuni bike simo amona ang sanam suma ka haite chuwak nungai over speed ke bike ta chalugni tamni hmle chuwak nungai ning bike chaluk khai ni control kori amo ang horoni jak bike accident ni klai furu panche horoni jak haipeno bo khana liana chuwang nungjak ba amani bagai thutai ri phakya haipeno dukhumali ya bo speed pana ang ekdom control se 10-20 roko singna tan himle chain kharabni bagai ang salam tu mani bagai ter chal khayo gawan chukuni dia ang ba jorao speed ke chal khake ke tamung khamu ga jagawa ang main kok sanamu chuma ka over limit ke chuwang nungai bike ta salukti nungse chuwang nunga aram ke tongthogai bike chaluk phapeno buni ke beramung nai ang se speed limit kom an se kuno bike tongma bagai kuno unglia phano kabangma borok tongo haike accident ngai ro keboni daily bike ong tonya amoni bagai ang sanamu chuwang nungai bike ta salukti nongi bodla buibo kosto nango buibo accident nga kai dukhuma ka kai belai ke losungu tak buibo lang mo losung thaka kisale bike man masalam jaw na amsuno tini video hamba